Thirtu te chibai ule PCL siam thari kania Tunhnai Chanchin September ni riat le ni som paruk inkara ko janong bona Chanchin lo ngai thang o Mizorama Chanchin chalo thlen kum som nga na le kum zatlin lom na Chanchin ziak na le khabu tlang zarani September ni riat chang ni som ni pathum jingdar som khan BCM wholesale ko na Mizorama Chanchin chalo thlen kum som nga na le kum zatlin lom na Chanchin ziak na le khabu chu Reverend Dr. Ralto nga former General Secretary BCM in tlang zarin pathian hne na ahlan Lekhabutlang zar hun hi BCM headquarters office jing devotion zo a nei zui ni in office thok tu tenan telpui ngalani Lekhabubuat sa idan tlang pui Reverend Dr. Lalzar Liana Director Communications Department in Soin atlang zar tu Reverend Dr. Ralto nga chak chuakin lekhabut chunga thuom tlang pui choi fi a tlang zar na ani nuwa chongchain pathian hne na ahlan ani Hele khabu hi Mizorama Chanchin chalo thlen kum som nga na le kum zatlin lom na le program mandan te Mizorama Chanchin cha alo lu dan te ziak na ni in aziak tu te hi Reverend Dr. HS Loaya Reverend Dr. CL Minga Reverend Dr. VL Zonga Reverend Dr. PL Lian Zwalale Reverend Dr. Ralto nga chak chuak te ni in pastor senior tak tak an ni ba ka heng jubilee lom hun laya ni na poimo tak tak chel tu te an ni Lekhabu hi phek za som thum pakwa le thalak poimo tak tak phek som ni pariata oma thilchin sia tlak tak tak le Mizo Christian te ta na Chanchin poimo tak tak a omani he lekhabu hi BCM bukroma te cheng zani in lei theiani Longtlaya Baptist Counseling Center honani September ni riat sang ni som ni pathum zirtop ni khan assembly in lo pass to angle social concern department wa man na in Longtlaya Baptist Counseling Center chu Reverend Arlal Nunzira AGS service in hong Reverend Dr. H Lalthamwana Executive Secretary Longtlayin Counseling Center honna in khom kai shwain Reverend Elvanel Sanga Director Social Concern Department in report lang pui pe in Raman na te atsoi fia counselor na thok turin melchiat tir na ani ngalani He huna hian NGO shwai tu tele volunteers ai o te baka area development committee member te so man ni angin an telani MHEPIO le LWAIO baka Longtlai area development working committee IO ten thu toy soin hunan mangbok BCM assembly in Longtlaya counseling center da aveni se tia arel angin Baptist house Longtlaya counseling center hirwa manania councilor tan ke lalkong dika BCM maran tha chan mari Longtlai chu lak felani to bok BCM in Rampuma omni khamin chongchai rwal na neyani BCM assembly in Rampuma omni kham chongchai rwal na nei ni se tia athopas bo zuina le worship department in Rahman na asiam angin September ni kwa sang ni som ni pathum in rin ni hian Mizoram Baptist Kaushan chuan omni khamin chongchai na an nei chongchai ni hi chomhadar som pakhata tranin chomha hun le chon huna chenania chongchai thu pui siam sa ba ka kalkhom ten chu le poimo anti te an tho bokani he chongchai program hi twal chung Kaushan ten an ngai hlu in an zom thahle ABWU in Khompui mangin MBKHPIO mi som ni ankal September ni som pakhata janga ni som pali chung khan Asia Khomwal Puya Baptist Kaushan meche in Khompui voi som palina Asia Pacific Baptist Women's Union ABWU 14th Biennial General Assembly chu Indonesia khapui Jakarta a neyania in Khompui chung hian Sorju Greater Heights Kulotsa bung thum chang khataranga changa chang ni ti thupuya mangin thu cha ro pui tak tak ngai thak chinania Thupui chen som shang shang mangin workshop ne china ni bok hein Khompui hi BWA women shwai tu te president Reverend Karen Wilson le executive director J Merritt Johnson ten an manpuya anni ba ka hian Asia Pacific Baptist Federation shwai tu te president Reverend Mark Wilson te general secretary Reverend Visekhoi V Tetsio tenu pa le APBF advisor Reverend Edwin Lam ten antel pui bok He in Khompui manghian MBKHPIO mi som ni ankala MBKHPIO kalte hi President PPC Lalvo Biki Secretary Nulalan Mingmoi Chongthu Treasurer Rongbol 2F Zanguri le Finance Secretary Dr. Zawram Thangiten an hawani MBKHP achanga kalte hian September ni som pani Jing Khan Praise and Worship an kai shwaya Mizo folk song mangin fakna hla an rembok Probationary pastor exam neyani September ni som pathum ni lai ni khan sapu pale bubuang hall ser kona probationary pastor exam neya tunchuma hian pro pastor kum khatna mi pakwa kum ni na mi panga le kum thum na mi som pani anwain som ni parokin exam hi an neyani
Mizoram Baptist Kaushan Pastoral Department chuan BCM hnuai thoktur pastoral lak thar te hian kumthum chung probation period an hmang thina hemi kumthum chung hian pastor ta na inbuat sai na le subject sang zir tur pe in annual exam an nei thina pastor biala practical ministry na in bial to pastor le bial chhuai tu te kai shwai na in bial enkol na bial to pastor an pui boka kumthum na anzo kuma pastoral department committee le executive committee meeting in ordain tura athlante chu BCM assembly a ordain chinan ni Berwal thuzir zo felin kaushan shanga camping le crusade nei chun zomani Mizoram Baptist Kaushan chuan kumsang hi som ni pathum matana Berwal thuzir tura abwat sai lalpa local le na ti chu September ni khata changa ni som chung khan zirin September ni som pathiani zan khan zo felania Kaushan hoten an hlutin Kaushan shanga an toi pui le Berwal thuzir zo kara chang khan twal chung Kaushan shang de chuan crusade le camping program siamin Berwal an chun zoma Kanshia Theichina BCM evangelistic team le pastor te mun somthum chuanga camping le crusade nein an fe chuak le mekani Radio Group Sup nei tu tele communications department how to ten radio program chungchanga in biak na an nei September ni som pathum ni lai ni chomadar som pakhat khan Radio Group Sup nei tu tele communications department en call tu te radio program chungchanga in biak na Baptist House khatla a an neya Radio program chungchanga in biak na hian communications department IO in Tlangwal Silan Matswana manager audio visual production atela Radio Group Sup lama changin Matilda taw chong programming head Aizol station le Mendi cluster programming head Guwahati te antel Radio Group Sup 94.3 te hi Northeast India FM radio program kalpui mek tu te ni in Tunhnai han station pangani mekin henga chang te hian program sang pek chwa mekania Mizoram Bika Kaushan program atam thei angber pek chwa tura malak mekania communications department committee a ngai to anile do nani Christian Hospital report ilo ngai tha ang o Director Medical and Health Department report in Thailand danin ogat sang hi som ni pathum chungin Christian Hospital serkona damlo sang ni zali somriat pakhat in entirin anjinga zathum somnga parok admitan niya naw piang somthum pakwa anom lain mithi pasari an nei thung Oga sa chungin damlo za som ni panga zayan niya hengjinga somnga pakwa te hi zaipui major operation an ni endoscope mi somli pariat anin mi zathum som ni ultrasound manga in an niya laboratory mi sangkhat zakwa som ni pali examine mi zathum som thum paruk x-ray an ni bok Oga sa chungin damlo de tan thisen unit somruk pali pek chwa ani bok Ogas Katsung Khan Hospital Poor Patient Fund tan cheng noi khat singa sanga le za som nga michan hem ngai te pol haule kaushan haute achangin donania GKP ra seveng pastor bial le GKP Chanchin kon pastor bial te hne na changin thisen unit somsari patsari andong bok Ogas ni khat sang ni som ni pathuma chang Khan Christian Hospital ser ko na physiotherapy unit hon tharania mi puite pan le ron thein physiotherapist thiam takina chut chil ve ta bok Ramthim rongbona Chanchin ilo ngai tha ang u AGS mission field lo azin chutluang takin alo hole ta Reverend Dr. Arlel Thanmoya AGS mission tenupa Upper Assam le Arunachal field shang lo a jin chuak chu tunkar ni nga ni September ni sompali khandam le tluang takin headquarters an lo thleng le ta AGS hian Guwahati le Upper Assam field station te an tlo zo hnuwa Arunachal Pradesh mission field shang an tlo kwala Arunachal Farisa Wancho Baptist Church Association tenen tho ho na thuthlung sign in DLNBCA ten Mount Carmel Mission School roing BCM ne na anhlan na le inrem siam na thuthlung MOU te an sign fil ngalbok hengba ka hian ni Baptist Church Association NBCA shwai tu tele dibang lohit nam sai Baptist Association shwai tu tenen income ho na chata kan nei bok Arunachal field shanga ankal na hian field director ten lo choi omin arem chandan angin missionary tele aram mi thok tu tenen income ho na te an neya school le thok tu te pualin retreat program te nei an nei pui ba ka kaushan shang tlo in hunan mangani Baptist Masihi mission mantur motor thar pathian ne na hlan na nei ani Tunkar thojan ni September ni som pakhat sanghi somni pathum jingdar somle achan ve khan assembly sanghi somni pathum in lo phal sak to angin Baptist Masihi mission mantur motor le thar bolero camper chu pathian ne hlan na headquarters office ko ta ne ania
motor thar hlan na hun hi General Secretary Reverend Arlal Biak lian na kai shwaya uba biak chung nunga office superintendent in pathian ne na ahlan Reverend Arlal Biak liana General Secretary chuan Baptist Masihi Mission mantur motor thar thatak le ani ta chu lo mamati thu soin amang tu ten dim doi le za tak amang turin at sa upabiak chungnunga office superintendent in pathian ne na hlan na chung China anei zo a General Secretary in Reverend Israel Remtloanga Baptist Masihi Mission Director ne na motor cha bi hlan motor hi bolero camper four wheel ni in aman hi cheng noi som pakhat sing ni manania Baptist Masihi Mission Headquarters Office lunglei veng laya an koldon ani Jharkhand Field Kaushan kalphung le in enkol dan kong sang zir turin field atangin local workers mi panga Mizoram tlo in an thang meka Reverend Israel Lalrem tloanga field director Baptist Masihi Mission in lo mi khwalin an rong bol dan lo ro mana BCM bazar kaushan in eile ina an mi khwal thungani September ni thum khan Gatsipura ring thar mi pali nei bel le in anni nen hian kumin January achanga September ni thum thleng khan field chunga ring thar somsari pasari an nei ve ta ani September ni somni pathum khian kola bagan bial le patabari biala te leadership training le retreat nei tumania Reverend Kelal ne liana field director chu resource person speaker ni ang Bengal Field September thatsung hian BCM Mission Noaya Ronlu du Kaushan Pali te field director missionary tele association shwai tu ten survey an nei chan meka heng Kaushan Pali te hi independent omte annia Nepali le advocacy namte anni Zirchiana ne zo a report that Siamin Field Committee in a clearly anga achulang zelin mission board at hen chawani ang September ni somni pathum khian BCNB church leader te pualin leadership training ne ni dona he huna hian resource person atan Reverend H Lal Engmoya field director manani ang leadership training hi kumtin ne chinania kaushan hauten an changkai puin an hlok pui thei hle ani MPNMH Field September ni thum khan ring thar som nein September ni li a ring thar pali an nei bel le a kumin chungin ring thar som riat parokan nei tho report kandong Arunachal East Field September ni riat khan GBU leaders tipwalin leadership training nei ania research person Reverend Tojom Koyo Galo Christian Federation vice chairman manani September ni riat changa ni som mangkhan 0 a ABCC Women Conference nei ania Galo Baptist Women Union GBU members som paruk te chu piro sang zwali jongte hobin an telve ani September ni kwa khan AGS Mission Reverend Dr. Arla Thanmoy atinu pale Regional Director Guwahati Reverend PC Lalunzira Tetsuan Arunachal East Field an tloa ABU shwai tu te GBU shwai tu te le UGBC shwai tu te nen income hovin hun chatakan mangho Arunachal West Field September ni riata changa ni som mangkhan Reverend Dr. Arla Thanmoya AGS Mission le Reverend Aibula Fana Field Director te speaker mangin Huto English School Nirjulia thoktu te pualin retreat ne ya missionary le thoktu ten hlok thla kan ti hle AGS te nu pa hian September ni som pathiani khan apatani area 0 tlo in apatani kaushan ding matsaber town Baptist church thucha atsoya apatani Baptist Association ABA headquarters office ABA shwai tu ten income hona an nebok September ni som pakhat tho chan ni chumalama khan AGS hian Arunachal Theological College moin hapa tlo in principal le staff ten an lo koma tlailama ni shi Baptist Church Council shwai tu ten an headquarters office income na an nei kan tho ho na konga thil poimo tak tak an soi hawani Assam Field September ni som pathiani khan Boro area lama ringthar Baptist machang pahni nei belin kumin chungin Boro area ringthar somni pariat an nei ve ta a missionary ten ringthar target siamin kumin hian tlin ngei tumin chanan lamekani Sikkim Field September ni som panga achanga ni som pasari chung hian Sikkim Field athok tu ten retreat gang to ka an nei meka tharau lam in twai thar na ba ka field matsona tur sang te anzir ho ngalani Tunkar top le kar le lama caution program te ilongai thang o September ni som pasari pathiani hian General Secretary Reverend Arlal Biak lian chung le langin chaizol caution to inakal dona Chalaya thitle inan biak inati chiat an sak chat le chu pathian ne na hlan tharna nein in khom hat saber aman pui ngal don ani
September ni som panga atanga ni som pachari manghian AGS service Reverend Arla Nunzir chuan BCM Penial na thiala crusade speaker ni in huna mangmek Chan Mariveng Thlang Kaushan Lunglei chuan September ni som panga atanga ni som pasari chung hian mission promoter puti ngak sanga speaker mangin mission weekend program an mangmek September ni som panga atanga ni som pasari mangbok hian GKP Shillong Pastor Bial chuan MGKP president Upa Arla Rocha ma speaker mangin BCM biak in modern tinga bial in khom puyan nei meka speaker baka hian MGKP shwai tu te pulal ramwan sailo pukela rin tluang le rongbol tu en ro sang lian aten an manpui BMP Siha is Pastor Bial chuan BCM biak in ni otlanga September ni som panga zirtop zana changkhan in khom puyan nei meka speaker MBMP president rongbol tu chongro luran manga pathian ni zan in khom ba na an chia kang narwak dil thei kan han puanga nge Pastor narwak Baptist Church of Mizoram Nuaya Thok Turin Pastor na panga arwaka dil na hi October ni som ni sang hi som ni pathum thleng thelu theiania application form hi headquarters office Serkon executive secretary office Aizole Longtlaya tehlak theiania BCM website atangin download theini bok chiang du chuan BCM website en theini ye missionary narwak Baptist Church of Mizoram Mission Department Nuaya missionary na thok tur mi som pahni la kani dona pathian ko na shiale in peta November ni rok sang hi som ni pathum ai tlai lova SSA General Secretary Mission ne na plain paper jakin deal na thelu theini Assistant Professor Hetim BCM Education Department chuan hetima thok tur Assistant Professor pahni History le Psychology Department amamoa pathiar nongbol na atana in pe tele thok du te tan October ni som paruk thleng dil na thelu theiani AICS Diploma in Christian Studies le BCS admission honani Academy of Integrated Christian Studies AICS Mizo jonga pathian thuzirna program pahni Diploma in Christian Studies le Bachelor in Christian Studies te chu kumthar changhi somni pali atan admission honani le don ta a Diploma in Christian Studies hi Kumin Assembly sanghi somni pathum minalo pass to angin avoi khat na first bechatan admission honani donani Diploma in Christian Studies hi kumni course ani ya BCS hi kumni course ani ve thungang heng narwak dil thei le admission shat tir na te hi chiang du tan BCM website ta en thei ani e Khatin zong khatun hai Chanchin September ni riat le ni som paruk inkara kaushan rongbona Chanchin kan ngai thla ka kan clear ho thei de chu ni e